Jesmo ovdje mi pregledali filmove, Joey? Zdravo svima i dobrodošli u Bendy and the Ink Machine. Evo, vidite u pozadini jednoga, to je Bendy tamo, u pozadini zovu ga Bendy Demončić, pa vidjet ćemo ko je tačno on. Idemo, chapter 1. Dear Henry, it seems like a lifetime since we worked on cartoons together. 30 years really slips away, doesn't it? You're back in town, come visit the old workshop. There's something I need to show you. Your best pal, Joey Drew. Henry. Vidi ga, ovo je Bendy. Mali Bendy. Oh fuck. Chapter 1, Moving Pictures. Alright, Joey. I'm here. Okay, da vidimo što ovaj glupan hoće. Evo ga, Bendy. Bendy, kako si? Izgledaš mi prelepo, samo ti kažem. Joey, taj drugi, treba malo dočiti ovo, mislim, znao da će doći. Bendy, reci nam, da li si ti kopija Mickey Mouse-a? Okej, neće ništa da kažeš. Bendy, da li si ti demon? Isto neće da kažeš ni tu. Bendy ode i šta kaže? No. Šta, jeli, ne sam da uđemo ovdje ili nešto. Ja ti pravim neki problem ili nešto tako, nisam siguran. Little Devil Darling. Okej, znamo da je on demon, da tebe da nam više objašnjavaš, vidi da bre, sa tvojim osmehom, sa svojim licem koji bi stvarno, mislim jeste bi kopija Mickey Mouse, hej, te rukavice, mislim, tako, u tom smislu možda kažete da je Mario kopija Mickey Mouse, ali šta da kažem, ova je prava kopija. Ink Machine. Okej. Znači, ovo treba popraviti. Turn on the ink machine. Okej, ali kako to da uključim? Vidi malog medvedića, Mendija. Ne znam što... Ko je to radio? Goofy? Šta ste radili, bre? Šta ste radili, bože moj? Boris the Wolf. Ti nisi Goofy? Ti si bootleg! Kopija, opet kopija. Znaš što bi kopirao Goofy-a? A možda jeste Goofy, samo su mu promijenili ime. Low, fix the ink machine. Like object to collect them. Low pressure, okay. Okay, vidim. Šta bre? What the fuck? Bendy? Odakle ti? Tak si ti došao, ha? Spranik? Dobre. Dedić? Jesmo ovdje mi pregledali filmove, Joey? Čaj, gdje je Joey? Mislim, vidim da treba popravim onu glupu ink mašinu, ali gdje si ti? Hoćeš da mi pokažeš, a nisi ni tu. Knjiga, šta piše? The Illusion of Living. Ti si napravio knjigu. Odmah. Znaš gdje je mastilo i nota? Mislim, znaš da mastilo, mislim, ali gdje je nota? Znao sam. Te mi još ona mala tiglica mastila. Dobre! Tražio sam koliko dugovu glupost, možda 10 minuta. No tako zna. Dobre! Bendy, zašto me plašiš? Ovo se nije desilo pre... Hello. Ready? Ključ! Izgleda smo dobro. Ja sad treba da se vratim u ink mašine. Izgleda da je najgore gotovo. Šta bre? It was at this moment that he knew. He fucked up. Što bre? Bendy! Oh fuck. Lupavo mastilo. Imao sam spoli kakta i vidimo. Što bre? The creator lied to us. Šta sam vas ja lago ako sam vas ja stvorio? Možda, nisam siguran. Uzem ovo. Da. Clear an old path. Čistit ću ja ovaj glupa i prolaz. Čak i ako je posljedna stvar koju ću kad uraditi. Hajde. Bleh. Fuck you. Zašto se cela zgrada trese kao da je... Okej. Izdamo na divnog kruga. Kupaj pentagram. Bendy and the Ink Machine. To? Šta?
Okej. I znam još nešto ovdje posle. Ovo je Bendy. Okej. Okej, to je to. Hvala što ste gledali. Ako ste uživali u ovom klipu, ostavite like i subscribeujte. I ako želite još ovoga, ako želite chapter 2, isto nekako u komentarima. I vidimo se sljedeći put.